نسب الله نبي محمد نجب طواف كعبة مولي يا الله نسب الله نبي محمد نجب طواف كعبة مولي يا الله عبد المطلب peringkat Ka'bah serentana pegang sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib peringkat Ka'bah serentana pegang sallallahu alaika Allah 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa Allah 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa Allah niba Aminah Sidallahiran menekendak Tuhan jeda tadruba Allah niba Aminah Sidallahiran menekendak Tuhan jeda tadruba Allah mazhaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah muli ya Allah mazhaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah muli ya Allah Abdul Muttalib peringkat Ka'bah serta pegang sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib peringkat Ka'bah serta pegang sallallahu alaika Allah kanibatun fil yani gajah masa abraha dijabram kota Allah kanibatun fil yani gajah masa abraha dijabram kota Allah dikenal Ka'bah Baitullah ra'yan dijajah di bawah agama Allah kay kenal Ka'bah Baitullah ra'yan dijajah di bawah agama Allah masaballahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah muli ya Allah masaballahi Nabi Muhammad
terjebak tawaf Ka'bah murni ya Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang Sallallahu alaika Allah Gajah meribet di gampang Allah yang tolong hadroh dia tega Allah Gajah meribet di gampang Allah yang tolong hadroh dia tega Allah Gajah domba di pole borong batai di lambung atu kepala Allah Gajah domba di pole borong batai di lambung atu kepala Allah Masaballahi Nabi Muhammad Terjebak tawaf Ka'bah murni ya Allah Masaballahi Nabi Muhammad Terjebak tawaf Ka'bah murni ya Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang Sallallahu alaika Allah Terul ababil nabadi cemnyan dalam Al-Quran ba'alam tara Allah Terul ababil nabadi cemnyan dalam Al-Quran ba'alam tara Allah inilah tahun lahirnya Nabi runtuhlah patung sihir berhala Allah inilah tahun lahirnya Nabi runtuhlah patung sihir berhala Allah Masaballahi Nabi Muhammad Terjebak tawaf Ka'bah murni ya Allah Masaballahi Nabi Muhammad Terjebak tawaf Ka'bah murni ya Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang Sallallahu alaika Allah Abdul Muttalib berlingkar Ka'bah serta berpegang